wow. Ti nyame na no tesro. No control ni wiase. Okay. Oh there papa where do I be a tefu any papa because now my enko na Kofi ayese. Kofi da quotation master. Eja afa me dey ni adobey emba tefu e ba me cho mo your popular preacher quotation maya mo hwe de kwan say odi nyame asem ene ono na ogira afidie nanimu a nyame abie kwa ya odi nyame asem agovi ebre no yense no ye de beka nyame asem intimi yenko we would rather be kan yen yomochi o udi omochi obaje wo mra se no da bi yenko ne sa ewrade asem na eye adwuma amen aminu amen. What did you not to say? And you would say, sir. What did to say, sir? He too. Yes. That's it. Yes. That's it. What did you to say, sir? Now, I hear any GSM because, or say, but or through both you know. If you go so, never had any bunyamono. And you will. Let the dew. So who's that you have it? Who's that draw so they were do who's that every day pa? Yes. That also who's it do the 3 a day? Boss you. On say opesi den kra. Insuo to. Insuo to no ye bosu. Yes. Sansuo no ene sustaining no buy. Yes. Nueba ye dua no. Se bosu ni wa anka nuaba bebre be hye. Bra insuo ntoye. Enti diu no se nipa dry se den a bosu no de sustaining niema ewo wiase enu ndi na nipa hia osoro bosuo no se da bia na awrade ma osoro bosuo no ento emegu yenso the awrade ase se na dey obema ne bosuo no atogu yeso amen na asofo da bia na medika akase onyankopon onkosoa enhirawo awrade onkosoa anya okese because de ye eni so na ye eni je ne se enye obi biara na ode na mompo a platform problema obi na kanto wagya wo say kasawo radio kasie kasawo so na wo kasa wie so a WhatsApp Facebook social media enye easy tesofo onyankopon onhirawo so say wonye pesebe nkuminya wonye pesebe nkuminya na dai ensem a awrade de ato makoma so say me ne atiefuo ye nche na ye sandwendwen ho no ye hwe ensem bebre ana say abrabo at this time e koso wo ye wiase mu titru ye Ghana ha no mun enipa aye asobrachie ache enipa aye enianso ache onipa da sani a ohye obi ase a otutu na namo esi ni diem ana say o kire ni bibi na de o ne master no utimi fa kire keka o master ne ho nsem utimi fa kire say o master no ebia utware na nti a ya hwe ensunsanso a edeba wo sa situation ni mu no mesra wo say wo be frim enya sem na ye ka enya sem bia na ye de ya no ka a kire say o penalty through say me ne Sofo Nkansah na mun na me duru ba bia na me ka Sofo Nkansah ho nsem a enya fe onu de wanti o na Sofo Nkansah anti a onyankopon de waye dai wate na se onyame ti a onyame obetimi no me madi onyame ni mi kofia mako betimi adi because na koa Nkansah pani a me ne nam no ase me isa twetwa ne nanti e ba sa onyame ni mi bedi sa asem no sa brabo yi ekoso sa brabo yi ati asete e wo yemban mu enipa amfa obuo ama de obuo sa no enipa amfa ni de ama de ni de sa no young guys asole ati example for ko ho na no na ni na chini asa akwaso ndem akobom paye eti ema obie Bible ne ko Malaki chapter 3 verse 14 Malaki chapter 3 verse 14 yeah Malaki 16 na ya hwa se bi o se nyame son no se ye kwa sara eye kwa se ofiti ya se me ye nyame sumuni eye kwa se ofiti ya se me ye kristoni emra bi anim ehihye bi anim ahede bi aso animu ana
se sa de tie dia ane na ka oni opani bi nam anase ka wotumi eka bibia eden esa fa ho di nyamesom enye kwasa papa mpacho baba ro ne nkasa wae Malaki enwoma no odifo Malaki enwoma no etimi ensa chichemu dumi ensa ekosi dunwotwe no me pura na me ka du na o so be ka dumi ensa no so aka ho okay etifi asem no ye awre chichire boshe wa etifi asem so ne de awre chichire e boshe timi be 14 no o de kan 13 ne kwa na mo okay dumi ensa no say o say monsam ya me so den monsam no ana ya me so den Ewrade na osie Ewrade Nyankopon na osie na mo bisa se e de na yakati awo e de na Ewrade yakati awo papa twayansa e de patimi bisa se Ewrade boni ba na yaye Ewrade de na yaye anti asotwe we e ba ye so hwe eto osie Ewrade se monsam no ana ya me so den Ewrade Nyankopon na osie monsam ya me so den manu asam no monsam akeka Ewrade na osie mo bisa se e de na yakati awo Ewrade de na yakati awo Ewrade osie ensem ye din Ewrade de na yaye osie ensem ye din ye hwa asam ko Ewrade ba beka to aso 14 do na ne se 14 say mo ka se Nyankopon som ye kwa na me som no eye kwa eye mfaso ben eye mfaso ben eye mfaso ben se ye hwe na hwede na ye nanti brisi mu ewo asafo Ewrade Nyankopon anim 15 na afa yande yebu ahantafo ahotofo wona wodi abonefo sam no baba bajo kesaka 15 bio na afa de yebu ahantafo ahotofo yebu omo ya ahantan yebu omo so omo hotowo wona wodi abonefo sam no eni po ya omo di abonefo sam no won ase atim won omo ase atim no so Nyankopon hwe na ya omo kra na omo tiri so nya mu fi 16 se say edusia no say 16 dusia no say ena wona osuro Ewrade no ana eni pa ya osuro Ewrade no kasa wo mu obo kasa wo mu ena otwere nanim enkaye nwoma yes ema wona osuro Ewrade yes na wobunu din no won asema 16 kan no ana wona ombu am ho se omo ye Kristofo wona ombu am ho se omo ye nyamesonfo no obo kasa ewo makomam se adenti na hantanfo adan na mekwa asore na mebre adam kwa asore na mebre adan na misum nyame na minhumi suwe tie enzabo koso o kasa o bo he Ewrade asade pa ba na ya wodi so a o bo he sa di pa na onu de wajiri hwasi wo se nipa na onu wajiri hwasi wo se onu no on fa nyame ho hwe no odu ne mra so wo baabi onu no de ti se baabi na koma wo baabi na dwe wo no odu ne mra so wo baabi na won so a odu wo ho abo Yesu Kristo no Yesu Kristo mra no udi so ana this is the question etina ma 14 e bisa se aya na mo ka se nyame som no eye kwa na enye kwasa bibi wom no eye Ewrade ahyede bibi wom no eye Ewrade asam se obetutu ana mo sesu yie bibi wom no ye se oba respect opani a ona na ko ne ba bibi wom no se sa wo so ye pani a wo so de obuo ebema de odu na ase hallelujah amen edumre bi na Miriam na omufi se jamanyame som no eye okwa se de Bible no e ka no a na omufi se jamanyame som no eye okwa se ebia utimi ya bibia o nyame som mu na wafa ho adi da bi nya sa de te nyame som ehyehyɛ wo ho se wa fa nyame asam no mu ehyehyɛ afa ntoa na mo afa mo bra masa de ebeto wo no wa hwa wani enje ho wọ́n yà wọ́n ní ẹ̀yẹ dẹ̀ ẹ̀jẹ̀ hàn ètò ẹ̀nẹ́ ẹ̀nùmí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ gùdí paṣọ ẹ̀nẹ́ ẹ̀ndíẹ̀mọ̀ pọ́ọ̀nì bẹ̀bẹ̀rẹ̀ gùdí paṣọ all the time yẹ hwẹ́ obi ẹni ẹ̀dí ahyẹ no yẹ hwẹ́ yẹ fort wọ́n sọ deɛ wọ́n anukọ ká mbiri bi ẹ̀kyẹm wọ́n sọ deɛ ọdún nípadùá yẹ mbiri bi ẹ̀kyẹm ẹ̀nu ti akọfọ ọ̀haw akọfọ ọ̀yẹ́nì akọfọ problem ẹ̀dí bá o so ẹ̀họ́ deɛ ayé àwọn nhwẹ́ yẹ hwẹ́ ẹ̀sẹ̀m bi a ẹ̀kọ́ so wọ Numbers chapter 12 verse 1 ẹ̀kọ́ pim 16. Mose ruma toso na ne numri
ya eti dum yeri baako akosi dunsia no eti fiasa te say Miriam ni Aaron kaseti a Mose o se hwan Miriam ni Aaron kaseti a Mose Miriam oni Aaron obu kaseti a hwan Mose na Mose no o yes koduma dabi Mose no ya koda no ye kendifo o ya kendifo a odi omanim o ya kendifo awade ni obu kasa awade ni ono kasa na wabe chiram e dia kire wona one ne nam no nanso edru baabi no wona omudi Mose achi a ya Miriam ani Aaron omo ye nipa ebo ye tu edipa bienu ku ewo Moses ho according to Numbers chapter 12 na ya hwe de awade Yakobon eye wom eti se wo ho na dai se wo ti asase su na dai na wo tie me ena no peya ba bibiara wo biara me kire wo se nyamesom enye okwasa bibi wom no respect eka ho wo ye Kristo ni su mu ade wo ye Kristo ni asabia fo ni mbada asabia na fiwelum na eba master wo benya problem onuaba ma mi papa ma mi a wo tie me ana no pei ba bibiara ahenkan radio eduo no fa sem a ebai fa ye afutuo ema wo ho na nyamesom enye kwa bibi wom no me say respect eka ho edi makoten papa kenkan wate na Miriam ni Aaron kaseti a Mose say o se na Miriam ni Aaron obu kaseti a Moses say o wari kusni ba so onu Moses wadi kan wari kusni ba bi every say na wari kusni ba bi if say no wari kusni ba bi before no ka say ana mo ka say Mose enkoso ena Awurade enam kasa na onfa yenso nkasa a na Awurade te tu no na wo kan ye no meboa yeah o say na seba na mo kasa tia boss nyina ne say Miriam no je so odia Aaron eti ya ni Moses na ma ne kwa ye ne bei etu diri say onu kwa na ti Yakobon ti bi kasa fa de so ana na yesu ya kwa ye bei eti Awurade wo kasa mfa yesu bia na na wo Moses kwa ye hwam kura na kupsi ni bai a wale ni kura asem wo ho eti ade na wo de won kwa de Awurade de kasa fa wo so na ye de Awurade won kasa mfa yesu bie won say omo keka omo boss no wasem na papa de a no wan say ku na no omo ye fa Moses ho ka ne ho nsem no na Moses ni ho odi ho na Moses ho achi na odi Yakobon achi eti Yakobon na ye ni security Yakobon na ye ndai Moses akwabe nyuma obo say CCTV camera on hwe me so ase dey da bia ni wo be so Yakobon aye Moses CCTV camera ba biara Moses na bia no Awurade hwe no Awurade hu no ese o ye bibi bone de tia Moses a ka hu say obo ade Yakobon na wo ye tia no so we you send candy for yes we you send candy for ewo mem ewo krom ewo ba bia ewo dwumam se wa fa de die ama wo boss wa fa de die ama wo hen wa fa de die amfa ama o man pani mu pani fu a masa wo sofo wo be fa problem asoa wa hwa a wo nti ase eho na wo de be hye eye wei but na wura fi se wa oniama bi wo hodoma entwaye na papa wo ka twa so a ebra Aaron ani Moses Miriam omo ye sa ku fa Moses ho no Moses antie no omo fa omo hudi ya na dabi e de kan na Bible nkasa min kan verse ai ana min to de kan ni na say ye kan ye kan mi san say na obarima Moses de na odupi na wajo na fi nipa asene so nyina thank you once because nyamesom no malakiri kan se nyamesom enya kwa bibi ye den ewom eni ebe ewom ingredients na ewo nyamesom no ebi ni den ojo hallelujah amen ingredients ewo nyamesom no ebi ni ojo Moses de Awurade de ho dance ye say na ojo na obi a ojo obi on pɛ ne ho asɛm obi odi Awurade ansɛm so kama ye kaseti ya no da bi obenya problem mo ye hwe ye hu ye ɛwo ya kandifo sa wo yoro se wanu atia osofu pani bi wo yoro wanu atia opani bi master ɛbɛya ye Nicodemus star ni bi fasia ma na okasa na dai papa mati asɛm ɛwo radio so king of grace for church dem say ukasa tia opani ukasa tia o boss wa esunsu aso ba
Moses musu Aaron musu aso e ba ye no e bia na ankoya wo die bi na akofa different style wo ho be kire papa kan na Awurade ka kire Mose yes ene Aaron ene Miriam empofiri mu se ana Awurade ka kire Mose ni Awurade ka kire Mose ni Aaron ni Miriam empofiri mu se mo ba asa Mumfri Edi. Aha, mo ba sa. Emra ehia madan na. Mo di pa mi ense, o se Awurade kasa chop de empofiri mu. Mo amosi Mose nye no. So what I say? Ana Awurade impromptu na. O se mo di pa. Mo fa masamra. Mo di pa mi ense. But o la tama na omun kasa mfa Moses. Awurade amfre sa meeting. Dabi. Some special meeting Awurade amfre. But so far as omun kasa tia Moses pa na Awurade ate. Ada Awurade di call protocol free soro bai. Say mo di patre no. Momra. Ye be di asem. Ana ofre di pa ba san leader no. Enum ne se say. Na won ba san no Fredi. Ana di pa mi san Fredi. Ana Awurade san esani mununkum. Ahola na Awurade san free mununkum. Edumu. Mununkum dumu. Ebe gira ntomadan no ano. Ana ba bia Awurade do makose de. Awurade no Fredi. Ana di pa mi anu ye Fredi. Na o ka se. Ana o ka chom se. Muntie me nsem e. Muntie me nsem. Se Awurade difo bi. Se Awurade difo bi wo mumu a. Mo a mu ja ho mu di patu se Awurade difo bi po wo mumu. Adi hunu mu. Ade hunu mu. Ana me ma ne hume. Ana me Awurade me ma ne hume. Na daye mu o. Ana me kasa me kire no. Ana se bi pa me kasa kire. Enye se makoa Mose tie me no. Na enye se na makoa Mose de otie o. Na ono de. Na Mose de. Me di ni fie. Me di fie nyina ase ne nsa. Mose de. Yeah, hu ade o. Yes. What you say? Yes. Na se Mose de. Yeah, ade ase ne nsa no. E different. Ni o yo divu a nyame bibi kire no de. Wo se daye mu na okasa kire no. Ani ade hunu no mani hu. Enti de yeyi ni leader no, odivu nsere no. Sarete. What you say? Sarete. What you say? Be da asini nkire mu ade bai. So what you say? Moses de. Awurade kasa kire Aaron ni Miriam say, "Ha, so nyame di me nyankopɔ se me difu bi wo ba bi mpa. Eya na daye mu ana me review and some ye den. E kire no. Na so nsa eti kakra bia ka medwe ho akire wo daye mu no Moses de ye feel gado ni nyina ra feel gado nso be ye kandifo a ebi mo ya ye mistakes e bia obi ye difo kakra opese ye dey respect man sen even the leader yeah what say you wa sorry mu no na bia obi anya adum bi ti say difo adom opese ye dey obuo man sen even the leader no ba nyame say odifo ne dey ade hunu mu no mani hu no ene daye mu ene bibia ento timi nkasa ntia no ento say the Bible yi ka kire say e bia na wo prophet ni pode e bia na na dai Awurade kasa fa akonya ba ko behu na kire na kire o say bia akonya we no mo obi entra so na atra so ebebu am we pra anu ko na aka Awurade aka kire wo but according to the Bible ne ka no eniama horo wo dam ho nyina ne afidua ni mu ni nyina no ya so ne nsa leader nsa ento timi nkasa ntia kasa tia leader ubenya problem papa wadre he wadro ma he no verse 8 verse 8 is saying o say ano ni ano ena me ne mo de kasa e me ne mo kasa na enye emebuo mu ya mintan mu na ohunu Awurade suban yes na adenti na mo nsuro se mo be kasa etia makoa thank you point ba kunie wow say mo adifo ne de aya na sometime dwe asam kakra bi ho na de wo kasa asam kakra bi dwe ho kire mo na so makoa Moses de me de neba nyina ya den ase ne nsa na ti ada na mo nsuo ada na mo fere se mo mu ade mpo a se woni nsuo ade mpo a papa we ye kasa tia no kofi nyame mfa ne bibia nhye nipa nsa kwa wo dabi obi nyame onfre nipa keke sadete especially say nyame be ye odikani wo nyame nkrofo so yes asore so anaso oman so na ye yi obi se wo ye mampani wo ye to abo but bribia wo bra nyame hia obi no di na be ye bribi inti eye yen yasede se bribia mu kandidi ye be yi no
de say ma yes say ye dwuma say ye minister say ye asamne ma sa wo sika wo kromo wa yes o sika na wo ba da asamne ma no de wo de krono mantam wa shanesa put me mun anim tia and wo kra wo de nas wo de wa shanesa near call every this is assembly say you go to share assembly here the first person pointing call is the assembly the assembly man na over in your shi who say yanka say you call the schedule now despite the bow that be sasa Ghana mam also the yasopani also the yemuni also na ye did not sa send me about king of grace ya ye misa kufia mu ako sasa ba sorry no so for the one thank you also kufia ako so she asole mu bio da santi asole mu da chapo asole mu bio yeah so feel say jama ye bibia ma also ye nyina no we are under you yes it identity na se ko ka wo happen in ho asem kofia no be wo kasa ye benya problem adwuma mu assembly asi adoma ayi wo manager apuzo wo but ye bebusa say odi ahenkan radio station no ni wura ne hwan sangola go ye bibi kura yes obi na akoye na ade na so ye bebusa say omo boss de hwan papa ni ono so da umuni papa yes me pese me hu say asabi ye kan Moses Aaron ne ni nua na danfo se ni nua Miriam obiko di Moses ho entawantawa yi Awurade de omho che wo mo ana dabi se lo da fo mo ho che wo mo dia ade na wudi mo ampani atam ana se wudi le da bi atam na Awurade de ho be chew afa ho chew dabi mi dare ya de akaba kan wo buo ni ahobrase enya no twa ye hwe sisan so de ba papa what master ni say na muruko no free entomadan no esro muruko ni free entomadan ne so na hwe Miriam ayare kwata muruko ni free entomadan so amunu hwaro se na Miriam yare kwata wase aburu hwara muruko ni free entomadan so chawo ya ye bone no mo ya kaka bensem na Awurade se meko oko na pe no release atemu no wo dey say wasi na mu wa no Miriam yare kwata se su kire ya sha Miriam na wa ya kwata yi Miriam na Poor Miriam die ade poor Miriam ye na the body aye na ha elom na no asam kakra bi okokra aye nti say fa ni pani Moses hunti Miriam body abesai at once hallelujah amen it's a woni opani bi nam woni wudi obi ye leader na so woni nam a so wanu ka say ye bu papa bu mame e woni ho yes abenya problem o ka say betiaw benya problem o ka say betiaw o say na Aaron dane ne ho ehwe Miriam no Miriam na di Kenya kwata first o hwe na wa yare kwata Miriam kwata first o oni Aaron so na di san konkonsan o eti o hwe Miriam hwe ne body na awe nche ne body na afa enya kono biemu yi Miriam body na fa de asay ba Aaron so de bi anye no na enya no to bu ase na enya no but so o dalani aba Soya bi kokosa so faso ye pedira ye ze ngrofo a omo bomu eze di atambomu sorry tia no asotwe ba obi enyine hu mfiri so far as wanya atache adebone de adebone faso be den ebe ba wo so na no na ye ntiase no enam se Miriam ni ero de ende dane kwatanti no aya na ye brabo ye bode ne no ensaba odu aye ka etimi do hia brew ahokyere ba etimi do ahokyere brew it is a sort kind of everything problem ebetimi abawo so but on the bar and papa de bi e ka say onjene fum so ntum
etina o chere ni se eyobi na eyeme na wo so wo ye obi den obi na ya wo so ye obi den akwase ekura tuwo akwase ekura bi abo wo na poso na wo mpe ekura na kasa no aduro ekura so nta betu a eta de dwoa ebe hye wo hanmo wo sra ntam ho na wo pe dwoa ni mo mu aduro dwoa no nya dwoa na fitere ba ayo ekura na mia na wo de amen bi ani o shi kro to pa ya gu no na wa kai na wo ya free no onyo na bo mejuwa ya mi yo edro bi wo dro so agofi o moto ya ne susa na de kro we ho no o ma mi nia ko no bi gum na unya no kra be bon penisri please ebe kuri sisi a se de yam ye enye izo wa so de kai kro ni mu no na ya wo ya anu so na be den ebe ku etika penisi prince no o ma me yam ye no a wode adwo wo fry no ala ko de be sra adwoa ne so a chale e ka wasa o yare ana konsa yare because wanu kasa na akofa sema brewo etu so wanu kasa yiye na jasa me ho kire me na jasa me wo problem na jasa fe de badwuma nkoye masa problem na kasa ye wanu kasa on sam keka bi nye umuade o hawni nie dia ko fo hawni ba ne die oni pempese obepe no ho asematie na mbom o hawni ba na oka wo waka odi ahenka ho sambone ama wate ama se wayiwadi oyiwadi wie ya wasa wo de ho ka wo de na juma wo ye kura masa etu no ni ade ni wasa wo ka edi ande ba ya ye yiwadi enu me hia anya sa next time we ko ya juma ba bi foforo so a sa no ka sei sa problem yi sa da so wo so a ba bi abeko bia ye be yiwadi hallelujah amen just say sakra because ekuro no ene wano kasa ekuro no wosam keka ekuro no wani ensade ekuro no ummu mpanifuo omfade dia ma mpanifuo ene na ye problem na nya yidie na ye yiwadie no saka wo ye ni ya ka wo da so ye wadwuma sa wo ye ni ya e ka kwata anye den no erade wo hu ye mobo amen se free na ko ye ne pani bi nam na ye de ya no kasa atwitware na ntia na se wo do so won ti yo ebra mo Miriam ni Aaron ka Moses ho nsam no Moses ante erade na tie that means ade biara ye kwa ye ba erade na tie se erade tia na so wo atem a o de be mawo ubenya ho problem because Malachi chapter 3:14 na ye kini kan no o se nyamesom enye kwa sa bibi wom ni bi ne respect me church na no pay hallelujah amen ese oni adofo wutie me na no pay se wo bench na radio asem ho so na wadwuma awurom wabrabo awurom wawari awurom o the respect atachira enu na bema adekon no atum pon praise god na mom o so be biara o be ka obia ho asabia ko wu a ebe kraw dia abribia me say wawari so no eni je memu da that's right eni je emem enya sabina de ka enya sabia de ya no ka master ye hwe anu kasa yi Miriam eni Aaron anu kasa akofa kwata ye dai abrem wo de na ne kwata nti no wo fi say wo ye guy onye guy wo de no akwada ne kwata nti no wo fi say jama anu no papa what do 16 no do siane say so wundu ho na ma he na ma do do mi no ana ko na ya hwe ya ma no nyese efunu a ofri ne nayem ahi na wo we papa 12 na o ka 12 no ka 11 na say na ye hu ni do ba ko say na Aaron ka kire Moses say na Aaron ka kire Moses say o chew ni Seku na ni ye wo ho awantia no ela ko fo we abreyo inside tie dia opani Moses sada tie dia daddy Moses sada tie dia Moses a una wo ye leader ye kotodwe egu fo na ko fika no pay o me tie ye no be tie ye ya ka ye pa se wo be sese na wa hwe kandifo bi a wakasetia no
ukunu oyere oma osofo ohene nze ngofo bebiri kaseti ahemfo just like that man penny nyina aka ho man penny kotawo dem ko suna pacho na wo yesa wa ho kire be free so obi dia ko fa kwata bre wo hu se akola kitikiti no de man penny esire ni to say the bi obi di na tem udi na tem di ho ato wo bre udi na tem de afro ho chedi bo ye den afi na ho kire no kra so mu ye dene akola kitikiti issues de ye nya ho asem kada mi se mi obi ada bia no issue no mesre nya me se me kire ma de da no free SHS na ayi Peace FM reporter or dey ayi be see me so na me kan ma de se enka solution ni sa mampanifo betia me kra me ni obi frɛ me fi Germany obi frɛ me fi Germany say asem na me kan no tie obi sef me kra me ni ba bi asem na na otie me obi sef na nka mpanifo hwa nka bebo apa ma kire ma dwene solution na ye to nya fe na obi di o mampani no akukudu onya ye odi free SHS ni ba no nko he needs applause yes ya bu ensem ma no because onu de na odi aba no wa mafie bie mu benefit amampanifo aba wo so ye bebre wo ma ya benefit it is obi abedu na se bia niam nkoye kwa achewa anucha enso problem ayaraba obi ti me kan se odi free SHS ba na ye de oboa on kan okre because wo fie ho no sa 10 million na wo ayi o mampanifo aye no ga benyami da bi ka wo benyami but what you show on gratefulness that no me catch me man ba ko se obi a wo ye boni aye no o kan ba ifuoko no obi a ye boni aye obi man na o kire na ni wafi woni abaifo de nam enti no se obi aye biribi na wa pem mbo aye mfom so a yemwa no ni empagya no sa de tie papa to aso na yemre no eguso aye kwatie fo so wo ma mengenga yo asa me si free 11 na me free 11 no bi me ho ya na me smart park na park do me no ni ai da bi si 11 so na fa afa be kasa bi hwere yi na gu wo na fe ekwapi 16 na fe okay go bi na fe ye fa ba ko ka ho da atie fo mlem facha be what's up the phone I can get yes I be 11 say na Aaron kachre Moses say wuchewni o miwura afro se miwura oh chale enfa boni ayedi enkwase asem ayeyi nto ye so na se sanso so mu di kwa asem esa wo twa pani bia no a se ye nkwase asem na aden timi akire waje wa hobrasi but ye ntwa na tem eni David eni na tem na wusha unu babia obo finfie ansa do obi benyina du babi na nya isesa ho do bi eno ne se papa danu ya 29 years onya ne 78 years eya koda na kola 30 years wu twa no eja ka opre ko 48 years ansa no waduro no achewo se kofia mo akwa meka se bi po se mri manu atia pani bi Awurade ena bi jira radio kakra kan so Awurade me pa chewo Awurade hume mo na ko bi ka che so ya ero kwata bi ama me so ankwada ne kwata mpo a ankoya dwuma emu oden utuka akra wonye ni pemfa no wa hwe kra won ti ase wazo ka na bi to mo fa nipa sare tie wo go to a obi wo ka se kwa no so ya wo so chero no wa lo do wa ya bakura no utu ya o ka ti na ka se ni ose amano nyese efuru a ofri ni na yem ko eba ye ko papa na ne honam fa asiye dada do mi ensa no na Moses sufra Awurade leader onyango what a good leader mesrɛ sano yade I can't leader ye different no papa Moses ade a woyi se ka ofisa na edifo ya aba ye dia sawo TV so eye show on kan kwa na odomi wo na gomo bodua on ya kanifo modua sa oba yam from so kra kire wo ka asam no yan domino dabi enti obi o ye kanifo a o bodua no onye leader enti o ma be jeja radio so obi tiamu gauji
nyame adwuma eti Moses awurade nyankopɔ we how are Moses clear free kasai awurade leader da bia usuma nkrofo awurade nyankopɔ sa mo yade no mu nim to mo nkrofo ye omade no mu bodua no nye leader onye candy for ana ka say obi wo poko ayen kan no yen ko kan no mu na start bodua me de oya amadumi Jamin Chiauka. Unye leader. Okay. Leader be adwuma po na wo ye. Dabi. Sha Moses obi aka ne ho asem. Ono ante. Na Yakobon na ate. Na nyame na so chia abasa nkrofo iso. Na bedu Moses say. O say. Na Moses sufra awurade. Say wo do ka ba no yere kakraka. Anu kwa da me de no. Onyankopon. O tia wa friend me out there why ye minti na wo how now so ko vi ni pe bi bredi e bone na so de bia ye sapata ma because of candy for no asemi ama me ho yes de bia ye di ma wo de bia ye srese adepa mra wo nchen na so wa ye mbone onyankopo wa so kasetia wa anope urade mfa de bone nche osofo bi ayawde ewo mu anope sire nyame se ne wa kasa tia me ne wa mama boma buo onyankopo wa urade fa de bone nche no anu na kire wo kandi ni awoye papa kan ne nkodu do na ne se atie fo mram do na ne se na urade ka kire Moses se na se noja ehinam na ni so entasuo keke mpa anka nani eriwu enanso ana I was say Moses ipa chaworo and I so call to Moses say Moses chawa wo pay e do za nkrofo yi se ka de papa mpo de ka tie entasuo guru ne ho a egu na nimu a e ka nkrofo nkomo ni wu 7 days ana Moses chop and the wapa mate na emom ne ye hwe de wo hwe kan was one to mu nanso sraban no achi e ka nkrofo de ka to am da mu 7 days ana na nu achi ansa ene won fa won mra bio ansa de ka sa de wa ba bio na ze nyame kura so de bete wa won so fa kakra won so for 7 days won so for 7 days nyame na gasa do o kakra de na wa ba mi ensa bi de nanso de o de betwa auto na 7 days ru go nya easy o de betwa auto shoka say ye afa panifo ho shoka say ye e wa kandifo ho ya no kasa akofo how abrajen aso ye nim ene ye de hye ena weyo Erade ohu ye mobo amen papa ena no pay kofi anwa akode America Yesu driver de America ne say same kofi su sama kasa tia obi pani bi mpa sakoda bi mpa Erade fe yebo nche mpa Erade fa cheme Erade hu me mobo na mfa ho aso twe ema me so sara no pay mi jam ede ama obi biara otia asem bi so obi akasa tia pani bi odina ni mpa obi akasa bi na kofa wa hawa bread mpa Erade mi ye Moses die ri bia no pay Erade fa che Erade hu obiara mobo na emfa obiara kasa enkofa asotwe ma ne so na ye hu se Erade se wo som no enye kwa enema wom enema wom bi eye obuo ese obu ye mpanifo e wo Yesu din mu amen what a message amen shira amen baba ebrinti jama obugo abusiafo we de wate enti minu abema me maame oya akola oye opani na wakase media tia pani a ene asemu eme ye sure say obekwa asole a bonifache e na akwa akosere sabre de obetimi aba 0554 820 910 0201 844 485 asemna ebaye no enti ase bi ana wadwin mu no ana ofu se wakase mi kura na ofu se ediu na unsu betimi aba na won so aba be kan wasem 0554 820 910 0201 844 485 unsu betimi aba na fi na yenso yetimi afao Reverend Kwasi Nkansah wa ha na fi quotation master wa ha nyame adoma Easter ye wura mo asen Arab obi aba yenko fa facho fa na facho adumura na waje sese obehwe yenso aba facho aba fa no adumura na waje sese obehwe yenso obehwe yenso odi ni baby a ofrefi anopai
Ya so me de mami praman me ka fe fi achimu dwase. Mama yeti. Na no pepa woni nkran hyense me ne se mo ko ka chai. Ye nu ma so mbe hushi me kani akoda na oye president. E me ni people kura wantumi anko. Who obi otan so ta ne ho akire no oye president. And many are who travel your soul, may you know, you who ye home. Yanni, they are so near, they are so be a no cassa. The cremate, then a case, a family. It will be a shay and cassa, ye near papa or can no more, you know, used to do. Amen. Amen. Mama, I mean, sure. 0554820910 0201844485 0554820910 0201844485. Send a medical can on Yami Adoma 15th, 16th, 17th. King of Grace, ye lande ewo Asene Arabo. A whole any of the Easter convention. A baby 3 days. About Friday near we Sunday. Papa Pacho for mami. Pacho Adumura no Jesus obesho. Hello. Hello, dini baby of Fofi. Pacho me fesi abo me de me nama. Me nama Pacho eti. Anopai so onyame onyamo kesi. Amen. Se da bia ne die nyame ewo ede soma mo se mo meka nchile. Ene ya no asem nti amaye ye blewa bla boimu. Ya no ka senti ya bo bla ne kwa ye hu fi ewre bi se ya ka sesi apani. Ba no pe mo ye hu se ya no kasa. Tie nyame ni tabi. Etie opani bi a eno so ntimi di o hawo ne amane bla. Ya papa mo akunya mi sta ne papa. Amen. Mama ye hu se ya papa Nkansah echi ena wodi. Onyame onya ne kese abena bi ni na oma ne nimdie ne adwi. Ofa sembe emlaye. Baba. Me na amanya me nhira me hu bibi kese paa wo mu. Awurade Nyankopɔn ma ne mpi na emu ani penyina nyame nhira wo. Okay. 0201844485 0554820910. Tinyame adoma 15th, 16th, 17th. Efiada memenda kwesiada. King of Grace Yelandewo Asene Arabo. Me say bra. Behe crusade, behe convention, behe Nyankopɔn tumi, behe Nyankopɔn basa. Nsenchenie besi, ensempa ye beka ho. Nto nkwa sole ya ewie mmerem hyian wo ho na yenhwimom na yenfa crusade ne yempagya Nyankopɔn din kese ewo Asene Arabo. Obia beba bi. King of Grace members no bia beba bi. Nti yenso obrompo ametie yi melande wo ho. Sada ne mini ba bia akọ eho ho eho ane beko. Papa mpacho fa we mami. Pacho adumura no agese so behwe yenso. Hello. Hello. We are so. Oh, akati. T 02019440 0201844485 0554820910. Still, your America crowd so betimi aba na fe wo so betimi aba. And then sempa no. Papa, baba. Hello. Hello. Papa Fawe. Pacho udini baby of Fofi. Pacho efemi ajeje wa me ka se fin kwanta. Ehin kwanta oda na tiankama. Oda kwanta. Pacho. Yetio. Pacho. Me so me de ne sa sem na ba no. Ye de nyame asese mo tete na mo tiefo. Se ya ne so ma ka se tia teni di na minima. Se on fan teme. Amen. So wa me. Amen. Amen. Papa Pacho Fawe. Adumura no agese so behwe yenso. Hello. Sam line na nye. Check Vodafone mama. Check Vodafone line mama. Eti wo do betimi afraba MTN no so 0554820910 0554820910 0201844485 ubetimi aba ye wo be simane kakra enti wo so betimi aba be kakakra and asem na ba ye no wa kakai wa kumam so wa ka asem bi de tia pani me papa mpacho fawe mam Bacho adumura no agese so behwe yenso. Udi ni ba bi afrofi. Ikasefi abo obapa Mame ntwi. Ai. Adumura. Owe shoso. Kai me samaya ku so bi akasefi a obi a. Na ewade fa me boni se me say ya wo kan. Amen. E ba sam na ba ene de ya se be di mi pa Ghana de ene de obu atwamu o. Enti ni ebre no. Asisu ni ebre no. Asifia omu unu na na sifia omu asem bi anu oka. Politicians no ekran so apolutu oman no. Womo politicians no mo yenhwesofo no, womo akra polutu oman no. Na gomba ba twede.
Como much a dear. So, Obadi any of Namayra, Geradi who are mobile. Ghana, a radi who are mining now, but not for one in Chile. And that's why you who be a baking. You know, Grace, and a pay sofa. I miss our no here. oh, shroud. Okay. It is 0554. My media or the buy. Say, I'll be free. No, okay. It is still betting me about Emilano, young fire, course, but they parliament for the outcast of mobile chedi. Or say, you will lead that as well parliament too. But it's got time leader Nakunya. Yeah, Fakunya. We am fair mount. What you most is Nakunya Nakotamia. Nakwatani, and Nakwatani, we go Nakwatani about so. I think I never be on more. Yeah. Wow, the idea so be obi na one biko fia ma koda ya mesementi ase no. Wo so ayo obi dan. Wo da so obi. Wo so ayo obi dan. Wo no obi hwe. Why obi bibi? Wo mpeza ba jonfo so atum. Okay. Okay. Etiefo mai. It is what's na meka malaki de no. Esem ba to ba kwa ba yem. But adumura no wa just so be hwe yenso. Obege yenso. Udini baby of free. Abofo Small But also why? Above for small lending. Okay, it's you. As a cafeteria, if Parliament owner is coming to back from her. Almost all leader of Parliament. As a woman, na badu ndimi nkaso omonko sransan na ye from no wo so odi asema wo di kai ohun adwuma eja ka free small land eja wutie nyakopon ba se wo be fire ya onye nyo be fire abomu eti asema e ba wo di wo chefe wo mu no se wo ka se tie obi a papa ya wo hodru what I say ya wo hodru se wo ka se wo papa wo me na wo ka sei wo se me ka se wi na me se urade se me kra me ka sai se ma yam fum suo bi party a obi a urade fa che me ma je me dia free mu eti papa so jo hu free mu why obi wo so but adum wi anu age so be hwe yenso o ma hwe yenso pa cho me na mama samba me na ma eti o so ano pray ni farm of feed so mama soli penny black odwa kwa happy birthday nyankopon adom na dia fe ba ko aka na wa bo service yame ya soli penny no yo okay yeah afi yan fan last two course na afi ye ne papa yenwie kura ti wo be wait me aba 0554 820 910 0201 nyame adoma Easter we de baabi ani ho yenko asen arabo o wasole bia obetimi am yakọ yekoba obetimi akọ asole onko asole nso a obetimi aba be kan oni ani abom akọ papa fa we ni ngo adumra na waje so be hwe yenso hello udini baby of free I'm sure that I cash one as a tomorrow. Detail. Papa, Yamisao. Amen. I mean, I said, man, I mean, no, be a comma, man. Papa, I mean, my son, I can try to understand. Let me see all of that. Papa, the baby comes out, and now know you have on council. I don't know, I'm sure, make how much I mean, you got it. Papa, me see on the same day, I have to be man. I should have bought a son with you, man. So, man, or so to you, winning baby. Even go actually. Tell me on the 15th May, Nyankopon ya adoma ye bie aboabo sorry. Ewo e the champion papa fio. Okay. And date na ye confirm. Okay. Baby e be som no so nyame ya adom. Okay. And the 15th May. Okay. Aboabo fo nyina on person back King of Grace no. Ye bie King of Grace Chapel ewo aboabo 15th May. Okay. Nyame ya adoma. Okay. Enti okashi obetimi adika dwane o achire say ye ko fie ho ane yakọ so why. Okay. Quotation master ye ko ti die twato na afemi ko papa oni papa nwie. Die twato no die asem na e bai de me de wo mu ne se ene Malaki chapter yi no. 3 verse 14 na ye kenka o se mu ka ase nyame som na ye kwa. Okay. So, I didn't see a so ya sole akotra so de bakobu eduku ya ko dia sada do ade o. David when man for we twato na. Why lucky true way. Adum ya no waje so be hwe yenso. Hello. Went me anyana so. Quotation yanko. I was say, o se ya be so nya kwasa.
said you who say a buy born or guy born now minimum said you know who are the end yes sir near woman be a happy ya a deeper watch the woman okay the woman be no and the answer I am what the I am what the so no mudiasa error name me no muniasa omudiasa be also no obukasa tom penny the problem by the same as we yes we brei so okay eti ya said you no na ebefa abi ya hoto de bebre yemu ade akwa fa so ne penny for kasa e ho ne hia me mo and na be social media kwa de wo hwe so kra de say pentimi ka che penny e sem ayenka na ho nto ya sure say etiefo ate ade we do sakra ya sakra ka beboa ye mi da se tie ntia ba ni enko na oh me chia menu agude George agude eja menu ano no enye easy kra ekwa menu ale ko fa so ne meti wa blabo mu no me ne je mu erade won ko so nhira menu agude pa mi da se ofa kwa me aponsa so ono so yankopon ko so nhira no kwa aponsa ya me ame ofa bleko pe ono so ofa aya fa no bra no mesra sore ofa de say dem pa che okay abe mami ko difu awie mle papa ye twa to na fe yenko aba de twa to ne yenko ne ye kan say obi be bisa say na info na no pay omo preach say nani de dikaya e bia odo radio eto ahenkan a ya sore eye King of Grace Chapel, Ghana. King of Grace Chapel, Ghana. One say your church and your chapel. Church, the mega one. When you define the name church, sorry, any your friend church. But the chapel, sorry, no kroa. Inti bimude boom. Church is a mega one. In the verse, no, I sorry, but no, they make a chapel. What's that? No. And did I go make church? Make a chapel. In every chapel, no, it's a small group of people. And on the chapel. Now, me, I love that chapel. Say. A baby a group of people almost so almost okay and uncle for church for the mega near sia so na kakra so okay ya sorry no your King of Grace Chapel Ghana ya sorry no ti ewo Akyem Asene baby ya som no ye ne Asene emuseye no ededi nhwe animu ubetimi aba na oni abesom afi nyame adom ewade gusu a otra so num said the chapel the meaning of chapel etie no this year no wa no mase a ene won patamu nyina ubetimi akọ anti esi Yesu ni fie ufri owura John Barney ni papa ufri ni hotel no so fie to aso no ubetimi akọ any King of Grace for akosom okwa papa osho ne frɛ no Eda Emmanuel Echampon ya na afi uko breman esikuma ya aso no nyame no direct nti wadi ka de ewura central region breman esikuma eyekrokase ekwa ehon so bronu bi de emosen so ufi odan ha ekwa utom filling station so me na ewokwa no na ehona branch aso no eda no branch no wo ubisa baby a King of Grace ewa yenyensi signboard sisi a ye wa soro dan wo ho ubetimi akoho osofo bright ofori ene ne yere ewo ho a wonso o hwa so no so afi uba apoliningo nso a wonso obehu eda Paul ono nso Destiny school complex eho ena King of Grace ewo afi uba ehimbi mumpo gobi buane odanso a Akyem danso a Ghana Telecom opposite no Ghana Telecom old Vodafone no opposite Old Vision School if you wanna ena nyame adomode aso ni bi akodua and I said them kind of 15th May nyame adoma aboabo be hyase ena convention asen awrabo fo nyina me pedina wo batise ti kuro bi wo akoso mugofi bu ame egura bemben wo no odumase oboba krukruwa omu nyina wo ho 15th de ye de aso ni nyina eba ho na ya be ma Yesu so nyame adoma ehon so yebewie no na urade abi asore ewo asen awrabo ode ekọ central wo utifia
na nkofo yiri no mi na say ha wa omunye convention ye tie nyame direction enu nti brane ye nyina yenko eye Asen Arabo 15th April ya na yenko na woji okay but you start na or the 5 minutes upon maybe it's here enti nyame 7:11 ja mun check no so enti nyame omoayen na ye nyina yenko nyame adomo a asoromani nyina ka wo ho a obeboa lore fe kakra na ye nyina yakoba bi asoni obia opese oni ye kokko ebia no asori anye convention fi obetima be dwone na ye nyina yakoma Ewurade din so dwumadie ya ye bedi wona edu osika boa ni bi eya Anointing Lady Enterprise osi ya mo ye nkantrem se school na ye bi no o me ko school no o school no ni e nyina bi trunk mattress ene ne ekeka ho pillows any bibia bucket out di ko nyina Anointing Lady Enterprise oni NIB bank no ene di hwe animu koho na kokoto school hu niema ne bi obedo no ahyehyɛ ne kama na oba no ontimi nko school anopa bere ni ntimi nchia obia nyame dom yɛn dasene yɛ ha yɛ ntambra ene yɛ Awurade adidida na yɛ mre Awurade anim wɔ kronkron yɛ mu na yɛ nhyɛ n'anu nyam